A feira foi moi boa, moito gando, os precios por fin bons. Levo desde que era pequeno vindo á feira e xa levo bastantes anos tendo ganao. Este ano trouxen 85 cabezas de ganao. Venderonse ben xatos, sí. É un ganado pois moi bon, é un ganado especial, o de Muras. Ai, esos, mientras poi dai vile.